onyakeni ozayo uma sivula ngizovula ngengoma enamakhosi omaskandi. Nginibingelele engiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili lemegama engumfezeko untuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha kule channel engizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakonke bafethu ngicela amaskandi uDSD udubula sodubulane insizwa lephansi enkandla emahlathi amnyama iphume lapha ngokusho ukuthi umthandeni umfoka amanqale lapha uDuyaza kanjalo noKhuzani endlamle umfoka mpongose babhimba lapha engomeni yakhe okwakumele iphume iqala lonyaka sokhumbula ukuthi uDSD khona umcimbi owawukhona lapha ngoDisemba washo ukuthi akhuluma namanye ama-channel lapha ahamba phambili ayisho ukuthi impela lapha emangabe kuqala lonyaka lona khona icwecwe azolikhipha namakhosi amaskandi sayazi bafethu ukuthi amakhosi amaskandi uyena lapha noKhuzani umfoka mpongose kanjalo lapha nomthandeni umfoka manqeleke lapha kade khuluma nenye eyama-channel ahamba phambili lapha ne-Royal TV1 DSD lapha nokubekwa caca ukuthi babhimba lapha engomeni yakhe okwakumele iphuma ke then wase decide ukuthi le ngoma ingasaphumi ke lapha abanye abantu bese babonile impela ivideo etrendayo enkundleni zokuxhumana ivideo yakhe lapha insizwa uNelo Dalesi ukuyena lapha we-Royal TV1 ke buza yena lapha uDSD ke echaza khona ukuthi wabhimba engomeni mhlambe mangawuthi awukayiboni le video lena ukuzama impela ukuthi uvakashele wona lapha ne-Royal TV1 uzibonele ukuthi lento engikhuluma ngayo iliqiniso kangakanani bafethu bekulona udaba bengendlulisela namhlanje ningakhohlwa ukuhamba nekhasini lami kuFacebook nifike ningifollow lapha ningakhohlwa ukusubscribe nokushare nokulike nibe nosuku lomnandi ngilithanda.